Babukele emakhaya sanibingelela. Lo nivusela lawo kwemicimbi sicalaba. Ubhadla bhadla mathi amhlophe sedubhade kunabazokahlamba. Kumele lo vela kwemadoda kulesikhathi samanje. Ngifisa ukuthi wonke umuntu othola le video kuphela enze ubulungiswa asubscribe ashaya notification bell abese uyayishare ke le video ukuze tofinyelela abantu abaningi. Dr. Cimbe sicela lona utholakala kamanzini emhlambeni. Lamhla ngitoveta nathi indoda yami letinzathu letikhandwe ngelicophelo lelisetulu. Lapha ke kikona ngikhuluma nabo semabhizinisi labancane ngibe ngikhuluma nabo semabhizinisi labakhulu. Ngibuye ngikhulume nabantu abatisebenzako nje noma labathengisa izinto ezithile noma yini lehlukahlukile. Ngibuye ngikhulume nomuntu osebenzako nje thotha noma ngibuye ngikhulume nomuntu ongasebenzi. Kuyekhathala lamhla kuyadzeka ukuthi ube nento yakho. Lokho kukwakhelwe lalabesaba kwethwala. Kodwa kona cishe kusebenze njengesethwalethi akuwendi ngodi akuhlatshwa ngada wendiwana. La kunemuthi wokugeza la. Uyageza ngale nduku lena na ugeza ufaka libisi ufaka nelcoins la kulelo live lohlala kilo. Uqele uthi kusuke onke emathundini amnyama. Ucele ukuthi tonke into letikulandzela letimbi divaleke diphele. Ucele ukuthi kuphele yonke into lembile ekhunywa ngawe yona. Bese suyacela ukuthi kuvuleke tonke into takho kodwa letihamba nani nemali. Khulisa le nduku leyo kanjalo noma ngabe uneliqala noma ngabe unani kuyawuhlipha konke bese sekulungiseka lempilo yakho sekumele ukuthi manje mase ugezile bese uyaqobisa ke ngale nduku le. Ikhandiwe nalo bese uyagcubisa ke ngale nduku le. Ucela ukuthi la ngihamba khona ngifuna bangibone. Ngifuna kubonakala njengelanga libonakala mhlaba wonke. Ukhuluma namagama lawo uthi ufuna ukubonakala njengelanga libonakala mhlaba wonke. Tonke into takho matikhanye la ubambe khona makuphumelele. Sikhundla sithole, ema customer wathole, ingcwela phambili ithole ceba uqede le ndvodza le. Emveni kwalo senginange umuntu wekugcina lesimsebenzayo lengenza ngimphakamise. Le nduku lela uyayithatha uma ngabe ufuna kuthuma indvotside ikulandzela imali la wathi khona sikhona khona iyakulandzela le ndvodza. Uma ngabe ufuna semakhondom akho unayinye anze abe manengi iyawendela le ndvodza. Uma ngabe ufuna ukuthi insango yakho bayithenge ngendlela ufuna ngayo ukuthenga imoto netinkomo iyakwendela le ndvodza. Uma ufuna kwatiwa uqele konke lokucelako iyakwendela le ndvodza. Isebenza njengesethwalo maneke ihluka nokuthi yona ayisiso sethwalo awuphahli into thita wenda indvotside ngayo. Ihamba yonke 3 le ndvodza. Ayifuni ke abantu labadlalako ngiveta nje manje ngoba kunebantu abathathola imali nyalo base imali bayinatha basathi sibayendana nawu nale ndvodza itakutshela ndvodza ngisho usukulele ukuthi hayi le shop locaba kuyivula ayisiyo yakho wena kufanele uthenge imoto lenje itawufika imoto senzaweni leso wena kufanele wende nako wena kufanele ubolekise ngemali wena kufanele wende ini wena ufuna ukuthi uyofeyisa kubuta uqasha wena ufuna ini le ndvodza yasebenza yaloko le ndvodza ihamba lamadvodza amabili. So umuntu ufuna ungaba noma ngabe uclip live Dr. Cembe ayisendwa Dr. Cembe uphethe leyo mali oyiphathako ithi ayijule ngekuhlukana kwayo ithi ayijule nangehlukana kwebantu khona umuntu lo yimillionaire nakayibhadala ngayibhadalele 1000 utayibhadalela 100,000 ukhona umuntu lo 1000 ne nakayibhadala ngazayibhadalele 20 rand ayibhadalela noma 1000 ukhona umuntu ongenamali bafika ibhadale 500 iyangale ligaba talo muntu. So ke bantu abaphuthume ngoba le ndvule abantu labaningi sebayithethe futhi basho ukuthi bayabonga ingaze iphele phinde futhi ngoba ngimuntu lo busy
lesikhathi nasesengiyavela lapha kuyakha. Uma ubona le video nje ishayela dokotela nombrenda yakhe uTadiko ku76 18 30 35. Nangabe ungaphandle kwelive utawushaya +268 76 18 30 35. Mani ibhale kahle. +268 76 18 30 35. Noma ke uthi 00268 79920698. Yabonga mabukela emakhaya.